komisi jet-jet gitu. Binpok Pak. Aduh sakit bohongnya Bu. Bantal sumping sumping bantal onden nasi wali Pak. Bantal sumping sumping bantal. Weh, lelenan lagi. Duh kita sih. Nah nih len. Onden, sepan lagi Bapak. Nyada tukang kendang nih kulitnya biru dongker tuh. Kayak orang cibir. Duh tukang kendang sepanan gin. Pak, toleh nas ya Pak nah. Sal gitu berarti jet-jet nah. Nih gening len jadi nih dok, gening len dok. Nah, bantal sumping. apa bina nih lihat barak? Nah yang penting len gitu. Nih Pak. Sumping bantal. Tiwak lepot bau ganti. Sekarang Cida nak ngandang ya mak. makaikin carane. Di nganggong nih. Nyur nyeng nyong neng nyur nyang nyir nyang. Jaga pacet. That's right brother. Bantal sumping. Hei. Adi misi temuyuan gitu dong ya. Ken, tuh temuyuan awak. Apa dah? Domadan kupu-kupu. Kupu-kupu. Adi hilang gigi sih. Nih Pak Nas Pak. Naik gelangin cecet. Nih Pak. Cida nak ketiang ya. Pasti kita mau kenang bapak anaknya. Aja nih. Bantal sumping. Jet didian jauh bengudeng orang. Lamat. Bakal Pak. That's right brother. Bantal sumping. Sumping bantal. Bantal sumping. Nah. Hit. Yang terus kini kan lemah sing suwun. Nah Cina gigal cici kan dua gigal cici kan. Harus sido karyo bunguci. Bantal sumping. Sing ngidang bin. Iya. Ya.
Gini carane. Terung tung tung gede leser. Oh. Cija campa cija can. Kedo saktin bungut saya mana wangci. Tapi luar biasa berikan tepuk tangan umun semajang ring benak bodoh ini. Wih hebat. Ijo malih dini. Dini kan ada di desa. Di desa Pura Pusah Desa Adat Den Kayu. Ijo nih. Lea. Ijo nih. Yenen kayu di Dudlot. Nih kaleng boh paling kyo ora ciklot. Ijo kangin sakangin kau. Ciklot. Do. Nah, dia baru lemu paling. Sekan paling. Do kelot. Tuh kelot. Do maro kau. Lemo budo. Adi budo. Oh ya tuh kelot tuh kajo. Duk. Petang mucine. Do jero mangku. Kirang cikajo. Jero mangku sarang dua telupat. Awak ci kene. Wasan jero mangku. Engen. Ani sekangin. Hah? Mangku geledak, geleduk, gelebuk, gelebat. Sudah dia. Mangku, ampun ai cena budal nge. Jangan bisa batis jang didur mulih. Angkal cina macam-macam dini di. Jalannya senyar sayan. Wih, Nyar sayan gumi apalagi Cida nungka-nungka orang gumenana. Apa? Banjar sayan, cinyar sayan. Bungut cange uli kota nak mula kidul nggak? Kota hijau. Denpasar. Ilmu lidah kejoan. Nyar sayan, Banjar sayan. Coba pengal nyar sayan. Di sing nawang ini di Banjar saran, di Banjar sayan. Ci bungut itu besar. bungut iya Ci. Bangli. Oh gitu mula. Ci sing nawang di Banjar sayan. Kengen. Mulut ini konyang sorok permena. Sorok permena. Peratu konyang dini. Oh peratu. Kayang ke kalangan peratu. Soro namena, soro atu-atu. Kengen maksudnya. Atugal karpet, atugal padang, atugal batu sikat. Bado. Ci, de perwadan gumi apa nih? Badung lah nih. Wih, badung gumi denget. Apa dah Ci? Di kalangannya lek bak misi aksaro, dua aksaro kan do. Apa? Aksaro ong. Ongkap. Dia nak nyacat itu cara gumi ciluwung kan. Iya. Apa iya. Badung nih gumi suge sing cara Ci. Badung mulu gumi suge. Oh. Ci Denpasar. Oh. Ngelaji pekan. Lah. Pekan apa? Bukan badung. Sing ada pekan Denpasar di dua. Ci, itu kan karena badung menyamo jak cang pidan. Sing nyamo. Apa Denpasar lacur tiwas nektek makanya ngideh pekan ke Badung. Si apa bangga Ci? ben maning juang betul lah pekan badonge. Ci, yang pekan Badung aja aja Ci jale pekan. Cang pekan apa? Pekan penapa dia ngona? Orang mah campah. Nih gumi Badung nih coy. Gumi sugih, dolek, bangunan konyang mau prado, mau ukir, dogen sing. Di jeroan dole di jeroan balik kukul mau ukir, balik gong mau ukir, pelingeh betaro mau ukir, ngangon pintu kebiok. Kayang ke di kamar mandi ngangon pintu kebiok. Cine bes budoh cine. Adi? Iya ada pintu kebiok tuh balik aja, balik dauh tuh mau pintu kebiok. Tuh di Denpasar gumi biasa, di Badung kamar mandi pintu kebiok. Ke orang pintu kebiok. Tuh di tuh baru badang cang kebiok dongnya. Tuh kebiok nandung. Si apa sih ndawangji? Tuh pintu kebiok igisang ubah kebiok. Aduh nih melengah nih. Tuh tapi keren pintu nih tuh. Kengen. Baru badang cang kebiok. Kreot. Kita mau buka nih kengen terus mau buka nih kebiok. Kreot. Kita terus mau buka terpaksa kini cang-cang. Aku nganyel pintu sih. Cara cicing jangan jan. Ajan. Ngangkala jani cita nyacat gumi Badung. Cang sing nyacat cang cuma gumi Badung karena Badung itu setara dengan gumin cang Bangli.
Ija do uno kuming ci kuming. Aduh. Sing sanang orang gini. Adi cibani orang gumincang sesana orang dini kayak maksud cie? Gumi ci apa lah gumi ci gumi nongcret gitu. Nongcret asal jam 6 lebihan nongcret len caro dan pasar kelabah cinglam kelabah misi lampion. Paling pedeng dadat kelabah ci misi lampion. Dijo domos kelabah pekan dijo badung. Ci kelabah ci misi lampion dok badungnya ngemang ci de sombong cang orang ci gumi apa? Numi nongcret. Oh ngorang ki ci bebeleh apa? Sing ada nongcret. Ani bener takon dan apa? Aduh apa dan Riki bu? Cret nong. Yen cang naningan itu nongcret gitu. Yang di Bangli nalen punya nih. Cret nong. Maka cret malu marah maka nong. Sebenarnya kene nih. Apa? Peleh cine. Adik cang peleh ci. Mula saja karena gumenci dan pasar gumi lacur. Apo? Adik bisa orang cilacur cang apong lah. Yes ada unok cang dakon Cina. Di dan pasar ngelah gunung. Lah. Ye, cang di Bangli ngelah gunung Batur. Wow. Cinderella pun tiba dengan kentang gorengnya. Icang sing beli yang pop ice biru. Cincin kada. Adi didian melikin nih Gus. Bang deh. Cido kayak tiangan nak. Jangan di Bangli lah Gunung Batur sebagai ikon pariwisata di Bangli. Cing lah gunung. Ngelah. Gunung apa? Gunung Saputan. Nang namen jat ngordo nih kini bu. Lu mesti nawang kaki nih Ci. Gunung Saputan cangelah. Gunung Agung, Gunung Merapi. Do jalan. Ci apa tak kunci? Gunung. Kan misi gunung. Si maksud jangan tuh gunung ada di meledak. Ada nih marah sing nawang apa cine? Enggen. Gunung cang itu meledak. Ijane meledak. Gunung Saputan. Meneng kangin ci didu. Begitu. Bos disuung TPA cang meledak gini. Desing meledak. Gunung. Desing meledak. Meledak. Do kebakaran. Cang kamu melalui Mario. Cik. Wow, meledak. Cuma besi gunung. Kedua, apa? Di tepi Gunung Batur ada Danau Batur yang indah sebagai ikon pariwisata di Bali, di Bangli terutama. Ci dan pasar ngelah danu. Ngelah. Danu apa? Danu tempe. Good. Danu tempe. Bagus. Pak, Bu. Ngelah lingis. Gusti apa? Angon nyelumat bungut cie. Danau tempe. Enak cang pernah boe ngoren danau tempe gitu. Itu sing danau. Nya orang danau tempe. Itu beli deh. Bapak sih saya kamu. Kelihatan kamu saya kamu. Ya sing nawang. Seperti ada itu danau tuh ngah. Danau asci. Itu sing danau. Tuh danau. Danau apa? Seperti namanya danau tempe. Danaunya yang lebarnya lemon tempe. Sakit nasi angordo Ci. Dak maksudnya danau nih misi ya? Misi ya. Ya apa? Coba di kubu-kubuan tempe itu misi. Aduh, pas buang bonres nih bu. Sing cang marusun mau winten nih pas buang bonres nih bu. Sing ada untuk buang gitu. Selesai. Nah cang orang tempe nih Ci, jamin Ci. Yang penting Ci danau ini asli Ci sengelah, gunung ini asli Ci sengelah. Lacur. Ci sombong. Ken. Bangli coy, sugih. Apa ada di Bangli Ci? Apa lah Ben? Apa Ci lah? Gunung. Danau. Ci. Nah. Apa? Cang besek ke mendakon ya Ci. Apa? Ci uli Bangli. Cing lah, paseh. Petang bungut Ci ne. Uli kau aja kau. Kau ya. Kau Jembranong lah paseh. Ben. Tabanan lah paseh. Ben. Dan pasar lah paseh. Ben. Leleng lah paseh. Ben. Kelungkong lah paseh. Ben. Karangsam lah paseh. Ci Bangli lah paseh. Iya.
Cidi pasih takonan Cidi. Nen nuntut Badung sing orang Badung lah pasih. Lah, Mbok. Patus terecang. Ci kudu lah pasih. Mbok, pasih tawan ci. Padang Kala. Ben. Semawa. Ben. Petari Sorbet. Ben. Oh. Pasih Ci saben Ci. Sanur. Sanur Ben. Sanur. Lebih. Nang coba kenoang Pak. Sing lah lingis Pak. Lebih dek Gianyar ngelah. Nah, ini mari sing nawang apa? Pantai lebih dari Gianyar sing ada di Denpasar. Gianyare lebih lah pasih nyen dadi ngakuin. Dia luah-luan gitu. Pasih nak akuin Ci. Lebih ke Gianyar lah pasih ngujang Cirepo. Oh berarti jang lah pasih. Pengen. Lebih. Lek bujang akuin walon ngujang Cibarang. Kelelamat jang no. Nah, coba lah. Pasih. Sombong. Adi sombong. Jang bot dua lebih aja Cina. Gunung janganlah danu janganlah Ci marah pasih ke besar. Jang kelu dong lah. Jang ni jang ngebesik metakon jaci. Apa? Ci pasti sing ngelah. Apa takon Ci? Ngelah Ci nak budoh. Lah. Ken. Ci. Kemudian jadi. Ci lagi jauh. Bangli. Rumah sakit jiwa lagi jauh. Di Bangli. Hanya sesama orang gila yang bisa berkomunikasi. Maksud Ci Nenak Budo. Budo. Nenak Budo. Nak Budo. Beda. Jang uli Bangli sing jereci. Pengen. Kita bohong gitu. Jang berpikir aja argumen Cibusan. Pengen. Hanya sesama orang gila yang bisa Berkomunikasi. artinya hanya sesama anak budo hanya ngidang urde. Benar. Jadi cang bertakon jaci. Pengen. Uling tuni cang kan budo. Oh. Berarti hanya sama orang budo hanya ngidang urde. Oh. Cang bertakon jaci. Pengen. Uling tuni nyen aja cang urde. Cang. Oh, artinya Cang Budo. Ya. Sing ken. Adi sing. Berarti nih do nenek konyang Budo. Adi dodane orang Cibudo. Tunggu dia mau balik nak Budo. That's right. Hore, budo, budo. Hore, budo. Konyanga budo. Lihat barak sih we. Apa lihat badang? Jadi dulu lihat barak aja lihat badang nengok. Jangan sih lihat ungu dari ini. Sing mapo konyanga lihat. Enggak. Ci harusnya tadi pergino hargai penabuh. Telah pipes. Hah? Telah pipes. Apa? Pipes. Pipes. Oh. Pipes sing pipes. Sing bisa ngora pipes. Contoh. Yang sing menghargai aji pipis. Hormatilah sekegong yang ada. Aduh liat nenek. Saya hormat kini. Mas sekegong tuh kanti latihan kalau ngai nang ci gamelan. Bos sing ngai yo. Man meli. Sing ida ayo ngai gamelan. Oh, sekondo. Kayak nangga gendeng kita nak mau peto nak budoh. Oh. Budoh. Megamelnya nak budoh na. Konyanga budoh. Iya nak budoh nak luang. Ada budoh mancing. Ada budoh megamel, ada budoh ngigel, ada budoh memitra. Mitra sang budoh lah. Budoh. Memitra nak luang. Ija ada luang. Memitra tak luang. Ani jelek dah Bang Ji. Apa? Ketara. Nelo. Yang ketara bisa kanti bunuh diri pada Bang Ji. Oh, berarti yang Ci bukannya nage gantung diri tuh lian ketara mitra. Ci sing kain musuh kandung gini. Apa yang kaya nak budoh nene? Caicar paling seger Den. Budoh mancing nih, budoh bungot nih kata budoh. Budoh. Apa berubah dong? Sing. Enggak. Nen. Ci bu gaya nang. Nak gaya nang gending kati latihan ngenang Ci gending. Kena. Jadi Ci mecelep malu. Oh, celepa. Celepa ya Mayo. Celep gitu nah. Sing bisa ngora celep. Tuh saya Ci. Contoh. Praga contoh kan Ci. Megending nak malu. Apa gendinga? Kene Seterutur nak pesuduk ini nah. Oh, megending. megending. Bakete
Sing magening. Yo ren mencelap malu, mencelap. Mencelap. Sing monet Oh, di monet. hang malu. Mencelap. Mencelap. Bageda megening. Magandeng. Bageda megamal. Megambal. Bageda ngigal. Ngigal. Pesu. Pesu. Berarti celepa, gendinga, gambela, igela, pesua. Ah. Sing di tengah ya awak ngigal. Adi? Kone igela malu. Pesuang malu. Hah? Kene. Keng. Mencelap. Celepa, Begitu megening. gendinga, Begitu pesu. pesua. Begitu mengamal. Oh awak buah pesu ni adi sing gambela. Adi pelih. Mencelap. Celepa, Bageda aduh. Kan cuma mencelap. celepa, Bageda megening. gendinga, Bageda Mengamal. megamal. gambela, Pesuang. Pesu. pesua. Ngigal. Igela. Ah. Berarti celepa, gendinga, gambela, pesua, igela. Pas. Yang serai brother. Jangkrik. Sing dah mencelap. You nak ngadu sosis. Bu. Kena adi letoy gitu sosis. Pentil lu munculnya banyak kekeh ge. Adi dining ngadu sosis. Bapak teko. Mana? Celap. Awas ke mundurin dikit ini omnya agak dengang sedikit. Ya. Maka cetaganya nah. Apa cetaga? Cetaga. Mau dobrok kan nak cetaga. Oh, mentobrok. Celepa, gendinga, gambela, pesua, igela. Celepa, gendinga, gambela, pesua, igela. Celepa, igela. Gending. Oh, gendinga, gambela, pesua, igela. Apa gendinga? Apa je bisa? Apa gendeng Bali? Yo cara yo bantal sumping. Oh, gendinga Bali. Oh. Gendinga dia ulet tadi. Keken. Aneh dijo buluane nih kata dah. Ijo bulane. Adi buluane. Mau berubah dong. Sing mulo ketu lipidan. Awagen yo. Mau sing pragat aja main. Aneh dawa pun deh bawa. Si ngerti soal. Ane sedang. Aneh sedang-sedengah. Nah, Gus, ngelam mercon. Bang Jepang sesepun. mercon anggo magendeng. Nah. Gede. Ben cepok nengok nas Cina. Dua tak mar kebita barak mar celak ngetak ta. Nih gending apa kada pesun? Op. Apa op? Ada lungang surang kian awak. Awak tu apa? Awak apa? Bahasa apa dah? Awak uli negara. Hah? Bahasa negara. Nyuli negara? Awak uli negara. Hah? Awak uli negara.
Siapun nih. Saya ngerti aja bunyi masalah nih. Beler-beler awak uli negaro. Awak. Oh. Uli negara. Oh. Mentena saja batisi uli je. Uling Karangasem, uling Kelungkung. Oh mulu dijual terpisah. Kade boneka Barbie awak. Men. Yen awak tuh di negaro nyo. Oh kene lah. Engen. Awak tuh di negara Tonyo gitu. Si. Oh berarti ya di negara awak tonyo ne gamang ne memedi deh. Asyik beler-beleran nih. Awak tuh di negaro nyangau. Oh nyanga. Uli duduk bates ke duduk dhuwur. Awak. Oh berarti ne awak gitu. Yang di Bangli ne tenas sedang. Patuh nih tenas, Ne tenas, lengan, batis, ne marawa. nih awak. Beler-beleran nih sih ngerti. Maksud sini kengen? Apa dong? Nang yang kene tuh. Awak uli hijau. Yen ngorawak tuh mai. Oh khusus 3 orang awak. Awak. Gitu. Awak yang Baik. ngora kemu Iban. Yang main? Iban serep. Ani sirap. Kang Wa ada dia serep. Si ngerti. Yen awak mai yen Iban kemu. Yang main? Iban. Oh berarti raga Iban sesama Iban. Iban? Adik Adik awak. Sing setia kawan Ci. Ci bareng nah Kijo raga nginggal ngajak telu, pulas ke telu, makan telu, masa cang Iban ya cedok si awak. Sing ketu maksud. Men? Nih sing ngerti apa nih? Yen ngorawak tuh celepah. Yen ngora Iban pesua. Oh, berarti yang ajak kurenane Jumah kene dok. Pengen. Bu, awak. Sih. Jangan yang bu nyah nih. Bu, Iban. Adik ketu bu Iban. Nih beler-beleran nih. Adik? Yen di negara awak Iban. Liu nak beler nih. Men maksud si awak Iban ini. Ajak ngomong yen Iban Iban ngora awak. Mai yen Iban ngora Iban. Kok kengkel ada tuh awak paling kasih. Sing apa bungut cigen paling kerencang Oh, ini. kene atene. Iya. Oh berarti yen mai Awak. Yang kamu? Iban. Oh Iban. Oh berarti yang orang aku, yang orang saya tuh awak. Oh saya awak. Yang orang kamu Iban. Nah, tuh. Iban uli negara. Nah. Gitu aja kayak ngomong dari tadi kle ngerti dah aku kle orang nih Ci. Kle. Bahasa apa tuh? Kle. Dia ngapa bahasa planet Mei? Si kle itu yang di Denpasar tuh kle kata imbuhan. Oh kalian yang on ngegogo. Sing Men? kata imbuhan ke gitu misi ke tu Ci. Ke tu ke gitu. Ketuke. Hah? Ada jelema apa binatang itu? Kita apa? Ke itu kamu. Oh, yang di negara ketu ane di duren jelana. Apa jelana? Si nawang jelana. Si? Jelana tuh ane gega kan namanya. Apa ya gega? Si nawang gega nih. Ini kan tekepa. Gega, ketu Buka. sing bisa ora buka. Bener bisa sih. Contoh. Tuh bu ane jelana tuh ane buka krep. Oh pintu. Coba sing bisa ora pintu. Bener? Contoh. Lah mah Yen contoh. ke tuh ane di during jelana. Ane kene tuh punya godok-godok ke. Godok-godok ke. Lengah. Enggak. Yang tuh sing godok-godok ke. Man. Yang di pasar lengkap menyentuh ke. Enggak. Godok-godok tuke. Hah? Masaud ada nih. Godok-godok dek ke. Godok-godok mangke. Godok-godok tutke. Itu. Adin tutke bahaya. Adik kata? Godok-godok putu balik ke. Godok-godok kadek balik ke. Godok-godok ojo dibanding ke. Uuk munyen tuke. Cara luwung gede. Awak apa tuke? Cih. Cih apa? Cih apa? Ci. Nama bangkas. Adi. Cih kita. Si. Oh berarti liu nak pilak di Denpasar. Adi. Klik cih. Sing ci tapi panggaul ci gitu. Kle ci. Mula harus itu bibih ora. Ah.
Klecek. 5 menit ki ngomong jak Denpasar bisu statru awak. Aduh. Cih. Apa? Langsung kene menjalan. Cih. Tuh, ngualek masih nak uli negara walek bahasa. Yang di Denpasar yang ngora mentabrak apa? Menabrak. Hah? Menabrak. Mentabrak? Oh. Yang di negara mentabrak telur, mentabrak rang Coba bulan. tabak. Apa berubah dong? Sing mulu kedo. Men yang ngora perempatan. Pempat. Nar. Adi ada nak ngamah-ngamah bunyi yo. Nasi ama bedak basang. Pempat. Berarti yo yang ngora baju, baj. Yang ngora hujan, uj. Yang ngora hujan balas, ujbal. Ya ada lah terus kene nak. Engke. Ada nak mentabrakan di perempatan Jalan Gatot Subroto. Kene nak Denpasar. Kengke. Aduh nak mentabrak di perempatan Jalan Gatot Subroto. Iya ngora sepak bola bahaya. Eke. Sepak bol. Adi bola sepak. Nguale nak negara. Haro. Eke. Cara kuming ciluwong ke logat nih. Yi, Bak busang logat ciu li bangli. ye di Bangli. Ye. Bangli niken tak Nah, panci. dijo awak pasrah, nyak dijo nyak sing kelawan. Bang, ulik aja nah. Nah kadang uli kelot. Sing ulik aja pepat. Nah, Kintamani. oh, Batur. Songan. Oh. Itu serba A. engke. Serba A. Contoh. Oh. Aru kakija. Kaki ja. Mulu kita. Kakija. Mi mai ba melu melaliru. Dini ba di rumah oke na bak ada jajak. Oh, berarti ini orang kene. Apa? Nganggo baju baja. Nganggo sepatu sepata. Di luar meja. Aduh kedis kukur kura. Apa tuh? Ina mulu gitu di Kintamani. Aduh, kini bayi raga nangan yang ngara bisa mampu apa bani karena hidup di gunungan ru. Kang wang bak ini bada di gunung bakul ada, jirada, bawang ada, tapi ya Maradona. Apa petangci dong? Ih, kita Apa ranci? di gunungan yang ada apa? Kulada, jirada. Kul dane. Sita kukul. Menkul? Kul. Apa kul? Kul ane di umur ada kul. Kakol. Mau berubah dong. Sing. Kul. Ani yang ngecap cai. Kul. Oh, kul kata deh. Kul. Mana kedo bahasa di songan mau rubah bungut songan si Soleh. Kulada. Apa benda ranci? Jirada. Oh, nih makamal gong jir tong jir tong. Jirada tong ada. Reong ada. Sing kedo. Gangsa ada. Apa? Gangsa. Blar. Sing kedo. Man. Maksudnya jirto be di kuramban itu jir. Oh, jair kata ranci. Jir. Wah kita ini terakhir apa dong? Tabia Maradona. Oh main sepak bola Tabio yo. Kayak gitu. Tabia Maradona oper ke Messi, Messi oper ke Ronaldo. Gola. Bener. Sing Tabia main sepak bola. Kayak gitu. Tabia Maradona. Sing ada buat Tabia Maradona. Oh, tapi Maradona gitu ranci. Oh. Maradona. Cristiano Ronaldo. Gola. Itu. Coba besi. Oh, Ngelodang di Bangli Kota. nah kok nyanga pesua Di Bangli Kota serba O. serba o. Bangama kulo keo. Cara jang igal mahi takon lu kepisagane san. Oh. Beh degalar Kang Igal lo ke saya no calon arango ajak ipona lo
Icedok milu cepok ke cang besaut pengen. Oh. Simpel bae ngalan. Dah, ngualek munyi negara masih den pasar rejak Bangli. Wak subuh benyah-benyah. Mabah kuluknya ho. Ngigel ke saya no. Apa? Saya emang lung saya logat sini gitu. Logat negara bu ada negara. Nelik. Ro. Ro. Beler-belera yen ro maluna nerega yo dada. Beler-beleran Nega malu. Oh gak. negara. Nelik Ga. galak Rengas. Negara. nelik galak rengas. Pantes jeneng Cicaro barongsai. Jeng. Barongsai. Lah saja. Nelik galak rengas tegas cocok dari pemimpin. Adik gitu. Ye, logat negara paling cocok. Terega. Apa trega? Sinawang terega nih. Jejera. Apa jejera? Kene dereta ibu dereta. Oh mau baris gitu nanti. Oto bu sing bisa merama baris. Mende. Contoh. Nah, contoh nih dari pemimpin. Jangan kendang beli nah. Ajak ke jembreng. Apa ke jembreng? Tuh nih kece. Oh kece. Bu berubah dong. Jembreng. Di negara kece, iya hujan baru kece. Itu becek. Oh. Ke jembreng beli nah. Contoh tadi pemimpin. Siap, gerak. Ayo aja nih. Saya dia mau balik. Milu. Oh milu. Tadi pemimpin. Lencang depan, gerak. Tegak, gerak. Hormat senjata. Gerak. Tegas nak negara. Pas nak negara tegas. Coba nak di Denpasar jangan ditunda dari pemimpin. Kengken. Clay, siap gerak sih. Clay, lencang depan sih. Clay, tegak gerak sih. Clay, hormat senjat. Cising nawang. Kengken. Ngujang mesti hormat senjat gitu. Hormat senjat. Kan gitu. Begini tentara Jakarta ini siap nembak. Apa nak di Bangli tunda? Nak di Bangli aneh di Kintamani. Pengen. Yang tunda dari pemimpin upacara. Haru, ini Jani siap gerakan ini ru. Haru, ini Jani lencang depan dengan gerakan nih ru. Haru, ini Jani tegak gerak nih ru. Apa benannya di kota tunda? Pengen. Siap gerak oh. Lencang depan oh. Tegak gerak oh. Hormat senjata oh. Pasukannya nyawap. Enggak. Ada nih paling bahaya. Apa? Saat yuk perang. Pengen. Hormat senjata oh. Nembak peluru. Ciak. Play peluru gini. Sing mati ben musuh. Ya negara hormat senjata gerak. Apa tuh? Sing kena musuh. Cidu bela yo pada wale dini. Sing depan malu. Kengken. Yo menang apa orang? Pemimpin. Pemimpin. Cang mentakon ya cing. Apa? Pemimpin cing menang. Pemimpin. Tang cang Cina. Tang. Oh. Teng sing ado. Bos tang jelek asan. Teng ge. Kelar. Di latihan sing misi nyung keto. Man. Nanyong. Sing maksudnya lah apa rane? Cang memberikan kamu sebuah tantangan. Oh, Nah, tengga. Ci apa orang ci dua ci? Pemimpin. Nah, cang kerawitan mau kerawitan mi. Oh no. Makamal. Oh, makamal di bidang hijau nih. Bisa mengenang. Bisa. Nah, Awak mekendang kengke bisa. wih somong Ih sini. nak negara. Iya deh, dan pasare, kena munyin kenang dan pasare. Tengga. Pak Cung, Pak Duk. Engken lenan kenang dari pasar kita. Pak Dung. Si, nekas kendai Pak Duk. Gitu, nekas. Kayaknya gedang apa barong tuh. Barong sih. Iya, kata kena paduk. Barong kan aja. Weh, lea bara.
Apa lek badang? Cidem ngualek kan puswang munyin kenang cine. Hei, do macam-macam munyin kenang negara paling ayang. Engen. Kengke usah di itu. Pak do, Pak cung, Pak dok. Ya negara ay. Pak A. Dona kedeen awak. Bener-beneran nih. Ini kendang style DJ tuh. Di negara. Kengke. Pak A. Cunga. Apa cunga? Men misi cung bu saya. Oh. Kan cunga. Jeduga. Benyah latih. Pak A. Pecat nah Pak gedung. Pak A. Jeduga. Kuda. Sirah. Apa sirah? Munyin gong. Adik kedee. Benyah latih. Apa benyah? Munyi kendang negara bu paling lengkap. Adik ada? Ih, munyi kendang negara ini kendang apa usah? Kenang tunggal. Munyi kendang negara kendang tunggal berpasangan. Ija ada lenga. Kendang tunggal tuh besi berpasangan dua. Coba. Adi? Ih, kan wadon ya tunggal, lanang tunggal. Jadi tunggal berpasangan yo. Kengkir ada tuh. Awas ngerti. Oh berarti kendang. Pokok paling lengkap munyin kendang negara. Adik gitu? Lanang wadon paka duga sirah. Oh lengkap. Ci besi kita munyin kendang. Ci besi. Enggak. Pusang munyin kenang cine. Ye, munyin kendang kita mana? Nah. Munyin kendang kita mana? Nah. Pada dugada jirada. Terus sinjak mekendang foto. Medagang cai. Pak ada, duk ada, cirada. Siapa yang mau silakan belia. Beli. Demara nyoba. Oh itu. Pak ada, dugada, cungada, jirada. Yan bom megamal len bin. Kengke. Pakapenga ceduga. Dugudaga. Aduh. Cijak kapung tuh. Wong. Tuh kan beci kalah cijak dua. Apa be kebangan cibin? Yang di Denpasar ada kesenian yang nama Madan Cengi Janger. Seni janger. Oh, mejangeran. Oh mejangeran? Oh, Mai? bisa Ci? Bisa. Somong Ci Ini tak kau mau negara kala janger. Sing. Di negara tuh kali janger. Man. Samro kali orang ada. Apa tuh? Salawat. Banjarawak puan mejangera yo. Enggak. Ana mejangera. Mejaguran. Bu berubah dong. Sing yang mejanger itu negak. Oh negak. Oh, negak. Enggak. Ini. Mesilo na Ci ne? Silo. Kilo, gisyang. Ini. Si mesilo di itu ne. Awak kengke. Ah, Kengke. dua tencang. Menggending cang malu. Ah. Nah. Gending apa? Hah? Gending apa? Gendingan janger. Tuh gendingan di busana saya. Satu tak, mereka bita barak, mereka celak ngetak tak. Wah. Sing itu. Makanya gending yang ini. Dong sampuna. Oh buang nih. Hah? Buang. Maksud sini? Mendong sampunan kau nih. Sing gending jangerek itu lenga. Oh gitu. Orang aja i. Banyak barengan. Adi dong tulus ha. Bang sing buung kone. Sing itu maksudnya. Oh, nah. Dong sampunang menyalin Pak Byong Suk yang sirup yang bu. Kayak gini. Sirup yang bu. Ada. Cing serius. Kencing. Awak sing bisa. Desa nyenong tidur Pak didopong tidur Pak didopong Teriak kencing Pak De sap nyiam. Pelancang nak sini. Man. Seriok kencing Kencing Pak De Pak depong. Ijo ciman sap nyiam tuh. Duh di kamar mandi. Adi? Aduh aksara mang. Mang apa? Mangsit. Adi gitu? Mungkin kan seriok kencing Pak De sap nyiam.
Mangsit ada. Sing serio kencing ngencah. Men Serio kencing gending janger. Oke, tuh. Serio kencing sade pak depong. Oh. Cae. Serio kencing cap nyiam. Nah, ganti. Sing bisa to sing bisa. Dan ini kolaborasi aja Pak, sarangin nggih. Pong de. Ah, penggelungnya Pak, langsung becat nih nomor dulu. Pong. Nya kepung. Hah? Ngepung. Sing tuh munyin tok no ketok dong. Oh. Munyin kajar. Tok de. Cing orang tok sak biang. Duk sak biang. Ah, gitu Bos. Berarti di kedua popok 2G. Sing adi 2G. Maksud sak biang kan 2G. Sing sak biang gitu maksudnya. Man? Sak biang. Biok tak gitu. Oh, kadang sak biang ane dajan rumah cini jadi gede itu kan. Wah, orang. Sak biang. Buin Biok tak. biuk ta. Nah, Ta biuk. apa tak biok? Salah dong. Tong, sak biang. Onen penaboh malu. Duk sak biang. Tawanci penaboh. Nama kon. Bungut ci siap. Oke tuh. Sak biang. Biok tak. Biuk ta. Lanjut Pak, kencang. Biuk. Tara. Bong. Kayak itu. Deko cak trio. Isa kepak. Deko cak trio. Isa kepak. Deko cak trio. Awak sing bisa. Isa kepak. Deko cak trio. Isa kepak. Deko cak trio. Tekap ke kiri nih. Kengke cara nekap ke kiri awak langsung dhuwur. Sidung muntul yang trio wae ke kiri. Cara aja cendol loh. Sate Pak. Oh, trio wae. Oh. Dia nasi serang gini. Yo ngampok teras. Lamun murah dia misi ngampok teras awak kan itu ngoyong. Oke. Ke kiri nekap. Ke kiri. Ketu nak uling ipi puan buditu awak ngoyong. Oh jadi ini nana. Tidak bisa. Tadi? Ne bungut dia boleh lebih. Akal pasti lebih ya. Yen awak dini ngoyong pasti ke kanan cai laku. Ini tengah-tengah awak. Yen ke kiri cai kena, ke kanan cai kena. Tawa nggak sakade sing tawa jenang. Biar awak sing milung aja jangan. Padok ta. Onen. Semangat awak. Sak le. Paling berara. Dek ta. Ada yang nak. Trio esa kepak de kocak 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 kota sapiong tuh mara lengkap tuh biar de gocai kota sapiong Jangan apa kecil suat. Gocai. Sapiong. Oh biong terus awak terus kena biong. Nah sapiong kita cungyang nasi serang ci. Yang cang mai ci mai oh gitu. Piap de gocai gota sapiong Gitu. Kene. Wuban, sud bawa mulih kena. Ini lu mau lengak nih aja. Enggak. Sun mundur agak gerada geruduk.
Hajur. Ada nih Jani Rago Dini di Jagat Kediri Raja. Kediri. Jani mapan kumi ini kerupuk. Dinga canglar. Enggen. Nyaman dangin rumah Cine tuh. Enggen. Bukannya kan buman gelam tuh. Dan ini bian gelam bisa anjo mati. Begitu dajan rumah cang bian jadi gelam bian mati jadi. Wih sajan. Dajan mau. Bisa gancang kita masih. Semengan gelem. Begitu petang udah mising. Begitu ben manis semengane mati. Ben puani hidup. Iya ada unuk mati ben hidup. Banjarawa ibis seger, puan seger. Dani seger ya lah. Sing ada kemana? Sing lain bener. Biar. Jani tugas raga menjaga-jaga. Menjaga-jaga. Apa jado cak nes. Cak. Main cak. Jaga-jaga Jani menjaga-jaga. Kengke cara. Mula sing mau munyi nih. Mula. Tong. Apa tong. Kan itu tong gong. Awang. Ya, woi. Ada apa kakak? Apa? Debuk cino. Apa tuh? Debuk ci. Apa tuh? Apa sing ada? Ada beler-beleran nih. Aduh nak ngelumtik jet bos. Menjalah. Menjaga-jaga. Berjaga-jaga. Bandar Sumping. Siapa tuh? Dingah. Ada menyenak lu. Oh. Alem. Nah. Berjaga-jaga. Nyi dadi apa? Ayo kita mana dong? Nen. Dedeng, Pak, dedeng. Pak, Sir. Kepak. Jeludong Pak Jeng. Oh, kejadian kamu udah paling sakti. Saya mah dari pelawak deh di sekegongi. Sekegong gitu nah. Apa? Sekegong. Pesegegong. Ulija cai dan pasar. Bungut cara buayo ke delingah. Sing yo cara buayo. Buayo cara yo. Ada. Ngale ke tempat nyanyi. Banyi nih. Aduh. Itu naik gitu. Pelar dia di dongso ke timpale. Dongso ke timpale. Nyi udah mendidih kada ya mulai aja beger jo. Ulija. Iya kade. Adi galak di polone kedek pasangnya selenger bungotne. Cicing ini no. Oh? Woi. Ini kalau Berarti anak kan cicing orang. Nih cicing. Nih. Nih cicing nih pitbull. apa? Pitbull. Adi pitbull. Sing kada play. Play cito. Engke. Ne pitbull to shih tzu. Engke gabungan doang. Apa? Bullshit. Jogati cicing. Cili dan pasar. Ne uli Badung. Cili aja. Uli Bangli. Bang. Bedikin wakang bungut tuh gigen cibu kecak gitu. Adi meci adi. Adi nyi kedek marit nyi orang Bangli. Engke maksud ci. Apa salah nyi jak Bangli? Ci sekena nak nyi apa meci? Nyi nak lo. Nak lo. Bangli. Apa Bangli? Ya jelas Bangli budo. Kan budo nih. Budo. Karena nampeng rumah sakit jiwa. Nyi macam-macam nyi ngawak-ngawak orang anak budo gue sakit itu tengah itu cetek nesnya. Maksudnya? Gitu, ingat nyi. Dong ngawak-ngawakin. Tugas mah belanja wah. Ingat. Kepakan Bangli ya. Begitu? Pekan Bangli bu pindah Jani. Ijo. Pekan Jembrano. Weh. Adi juang pekan Bangli nih. Hancur sing lah pekan cang mang ide pekan. Oh. Cing ide pase. Ben meci.
Ngide pase. Ombak. Apa? Ombak. Maksudnya? Ombak. Ada nih ban ombak. Adik itu. Om yo, mbak yo. Ngempel bungut ya. Bungun, ombak. Itu menjani nampakin desa rai cara dolong potongan. Dolong punya dolong. Dolong. Doh, man. Ini soroh do mas ya. Dongkang. Dolong. Apa anak cene padesne papat menjalan encok-encok? Dongkang. Salah. Apatar. Apatar. Keke apa tare? Apatar kedok. Kayaknya Salah. bunyi apa tar? Keke munyin apa tare? Sekek sepuk. Weh, cicil melengah. Dongkang salah. Apatar salah. Kata salah. Man. Apa? Emplekan salah. Apa? Apa nak kecak-kecok membatis? Apa cara? Emang pertanyaan mau Misal membating. awak. Boy ora haji ule bija. Uli negara engke. Itu konyang kedek. Konyang ketara. Emang nih nyuli je. Buleleng. Oh pantas. Engken. Buleleng. Buleleng. Bu. Bumi. Leleng. Mereng. Buleleng. Bumi yang mereng makanya mau beleleng sedeng. Mai. Saya ada undo. Adi. Aneh bener bangli, aneh sedeng. Adi kedeng. Karena nampak rumah sakit jiwa. Hanya nak budoh aja nak sedeng iki dangorto. Oyong dini. Aku jak teduh nak tetek oyong ragu dini. Tak. Lemu liak nenek cang orang Cibuduh aja sedeng. Mererot aja onyanga. Woi, konyanga. Mererot sing tadi saling wale-wale. Mererot. Main ake rerodanga ngane. Iban ilu ditu iban. Dini. Sing maju angang bede. Apa? Nen malu camu takon nih. Nih nyonyonya di. Weh, dek ketarange. Ada nak lo menyonyo dini. Ne suut operasi kanker payudara. Ngawak bungut ya. Sing ya kita belek nyonyone. Nyonyo apa belek? Ne kene ya. Adi cara kembunga adi. Kemungane. Kembungane. Ne ya. Busan matuane nyusut piring. Begitu nyonyo sing ada begitu marep pengumuman piring matuane kejemak polone. Polone wis. Oh, polo matuan ini angon nyonyo itu. Sing maksudnya kan pengumuman piring nih. Piring nih. Cicing cara paling lungo deh lokat bangli nih. Udah saja. Ija dono bangli itu sebenarnya budoh. Adi Nye budoh. Adik kulo bangga ngamah. Adi Sing nawang ci. sing Maaf begitu puancang melali ke bangli. Oh. Begitu kulo bangga ngamah. Ya jelas. Hah? Kulo kan mulu bangan mah. Saya kulo. Maksudnya kola bangga ngamah. Len bawa dah sedeng bedik kang usul. Oh gitu. Borancang bangli itu nak gumi tenget. Dan macam-macam asal belanja ngomong sama peling sudang bungutnya. lamun nyimek itu ngomong. Gumi bangli ya. Ngomongnya bener nih nah orahen. Di negara aduh gone nak ngomong kata boh. Bahasa. Salah ngomong. Begitu. Nawang tabuan. Oh, Tuh bu jemak yo tabuan juk ya. Begitu. Nah, yen rasio melek mai Apa? ras. Nas. Apa? Nas. Oh, tenas nih. Sing bisa ora tenas nih. Mau bisa aja. Contoh. Nek ras melek mai yo. Tenas nih. Badinga yo. Badingang. Badinga Begitu. letak kemu. Nah, yen subuh jet melek ke bungut nyi. Ngena jet nih. Ngena jet. Begitu. Tuh bu sep. Nyak bu bener ngomong. Si besar bungude. Maya. Enggak. Ajak ke ngai luluhnya. Luluh apa? Ngai luluh. Tawang anggo kena. Anggo kena. Anggo mlester bungut cai nih. Melester sih perlu plesteran. Nen malu. Nyin metakon nak nyi benci metakon nak nyento gitu nae. Oh nyento. Nyento. Takonin ya takonin. Takonin Loh. Gulada jirada bawang ada. Apa tuh? Cilemu bangli ini petau kenapa wah? Kulada jirada. Nyanyi sebenarnya dua dini. Yang ge nopi
Dek Nopi. Hai Dek Nopi. Hai. Bapak, kamu sogadar ya? Apa? Sogadar. Bukan gitu. Sogadar neng. Sudahkah? Mau berubah dong. Nah. Hai, Ya, bapakmu pedagang madu ya? kok tahu? Iya, karena senyummu manis sekali. Ya. Bapakmu pedagang madu ya? Kok tahu? Iya, karena bodimu kayak kungkungan nyawan. Jenong cicang ora cicang kawan. Ngengai kan. Lagi cowok. Hai. Aduh gini jangan mbok senang dia. Kok tahu? Oh dia. Kadang nasi Sepan anggen. Takone nak malu cara cambusan deh saya. Oh, cara do. Tukang kini ya, gitu. Oh. Bapakmu tukang kedo ya, gitu. Cewek. Hai. Bapakmu tukang kene ya? Woi. Geng di mana? Ngajain. Cileng ajen. Tukang kini itu cara pengandaian sih tukang kini. Ngajain usah tukang kene ya? Si jadi tukang bu awak. Ceritanane Contoh. Apa cerita nane? Contoh, dinguang contoh. Nah. Hai cewek, Hai. bapakmu kontraktor ya? Kok tahu? Iya, karena kamu telah membangun istana cinta di hatiku. Hai cewek, Iya. bapakmu kontraktor ya? Kok tahu? Iya, pantesan limanmu kakah cara liman kuli. Itu contoh. Hai cewek, Iya. bapakmu kontraktor ya? Kok tahu? Pantesan kamu ngedor gitu kayak cicing semprot spiritus. Orang aku gini. Ini apa? Sing itu lagu, Bang. Lagu. Oh, cik kan dua mengendeng. Nyen lagi mengendeng. Cak. Cik mengendeng. Ah. Tukang kibote. Apa? Tukang kibote. Tukang keyboard. Tukang keyboard mundur kan? Hah? Tukang keyboard. Bungut belelenge gitu. Cik lagi mengendeng jat lu. Hah? Cik cocok. Adi? Nak beleleng paling cocok ke mengendeng. Adik kita Iya dong. Iya, nak beleleng coba yang lomba mengendeng pasti juara 1. Adik gitu? Contoh nih. Contoh. Coba cek di kuncinya. Bos beden. Teguh angang bedek penekang. Tegongang. Penek. Penekang bedek kuncinya, penekang. Teguangang kone, teguangang. Kuncinya. Semut-semuti merero di demoki. Oh, itu nak beleleng. Nak beleleng mengendeng. Semut-semuti merero di tembok. Oh, serba E. Coba nak bangli mengendeng. Wih, banyak. Engen. Aru semut merero di tembok kan aru. Sen cocok. Semut ada, babuang ada. Begitu. Gajah banyak letih. Maya nak den pasar. Semut merero di tembok. Itu nak mau semute. Semut merero di tembok. Maya sen cocok. Tapi kan negara udah bang mengenai kita. Adik gitu. Semuta. Oh. Merero di tembok A. Beler-belera. Jit ngangah kena tabya. Cing udang sejatene. Sekek sepuh. Peot. Apa penyot? Lengar beline masuna sama sumaren buluan. Lagu bang lagu. Maiken rayu nah. Nah, Ambulan subeliwa. Abulan. Ambulan kadang cinguing-nguing. Pirasat tiang berapi-api, curiga teken nadi, didu bermain api. Padahal beli tu sing kalbani,
adine sayangang beli. Masa gitu. Pirasat mula jelek uling bibi beli tu sing percaya yen adi anak istri ulian beli ngintip ane duni adi ke kamar mandi barang adine metegul kuri lato-lato sinagati ontal-ontal cara sampi dan memunyi sekek Aduh nak gitu lato-lato memunyi. Saya nyambung tuh jijik. Nyambung, nak bu tegul kone kuri kan buk sekek. Peo. Sing peyot lado-ladone. Pecok. Pi. Dewa Ratu Agung. Tugas ketemu adi meruduk tangkap beli cegek paras adi kadi widodari bungut adi mengenci cepele 5 senti dadi mangku istri di meraja rasa beli penasaran. Adi penasaran. Nanging dusing adot ngelahang. Adi sendot ngelahang nih kenapa? Begitu nawangi alasan. Nyen nawang ben mani nyai mati ngalahin beli. Beli kewah gati lagar ngelinggi hang adi. Adi gitu. Dirong telu bali dua wenten tetigang diri. Benar, nyengen. Pun teba pante ragan te sing ngade bencong te diolas te adi. Sudah dinabangsi. Enal si peleh de yen di ngelinggi kange sing kewah manu dadi bliang empet rong klune jain tulisan bencong de Kade kos-kosa. Weh, kos-kosa. yen andi kewah ta wangci Enggak. di nunasang raos Adi kewah. mulai anggap nah yen nyi anggap mati Wih. Adi yo anggap mati yo ge. se anggap nyi kan nak lo seken Ini nak bu mapus uli kakak yo. Weh. anggap yen yo mati Anggap, ya kan anggap. nak lo nih anggap yo mati nak lo sujati Oh nak lu sujati. mati kayang berdua ben pidan perti sentano cucu-cucu konyang nakonan ke balian konteng memandru balian konteng singe pakulun cari maling reng gunung agung reng bulakan agung reng danung agung reng pulau dalam makori reng pulau dalam puri pakulun paduka batara cari maling reng bulakan agung Ege ide mako si dadong tekone dadong mako angon sik Oke do mako dah Oh, iya, nak lo. Oh iya nak lo. yen anggap si mati Nah yo bu anggap. anggap kelas gitu Gigi apa kenok don gitu. Adi cari layang ABB ya. Kenok don. Tumeyane nih alek pergine bungone kecong. nah sengken anggap iya mati Anggap deh. Mati. kan nak muani muani sujati Benar. memantra ben Keke mantrane. singe pakulan sale maling areng gonong agore bulakan agore pasar aku pakulan sane maling kareng pura dalam makori reng pura batu kau sane maling reng basake Keke do. cu
Bangi deh kak roko sik cu. Oh peka nerao. Oh peka niki. Oh. Anggap yen ieu mati. Yen biang yani. Mantre. Nyi mati di demen. Aduh ini kenal dia. Secer menangan yang gilirane gitu penasaran. Bener bang. Bang, ya dia mati. Ya dia mati. Pangsakan dia mati kan. Mantre ini. Keke. Baliane. Sing nebak ulun sale maling-maling kareng Gunung Agung, ring Bulakan Agung, ring go Beji Agung. Idik siapa yang manggil ke ya? Tapi itu mantran salah. Adik ada. Yen ngeluin bencong tuh. Ngerauhe pengeraganin sing ketok. Sing nak simpel mantran. Keken. Mati ketuk. Awak cio mati ketuk anjing. Sekenang ejo nalu orang bencong begini jegege. Beli kela di dangat-dangat. Adik. One. Yo malu. Udah beli gumine Panas Gati. Banyak. Ingin dong. Udah beli gumine Panas Gati. Banyak edes darat paracetamol. Banyak. Cang mageneng. Nah. Udah beli Panas Gati. Lo nak lo Udah beli. Bertegah. Enepa. Cing udang roh jadi. Bertegah ona. Nah terus bagaimana bulan pitung dina nah. Banyak kita banggang polon. Udah beli. Udah beli. Tun. Aing Tes salut do. Udah lu nak yuk cek tes vokal do. Re. Mi. Pa. Sol. La. Si. Do. Do si la pin cepako. Udah beli gumine Panas Gati. Segala mana badannya masih longgar. Yang masa berbasuh peluk malapan. Yang malalu ngejajahin rebut buyut. Apa buin lagu negara-negara yang memilih demi dahannya ibarat. Subetawang legune galak-galak. Meong. Lo mesare mecelana bawa-bawa. Meong. Legu jani tenas nih bonglah. Selat celana isine batun salah. Nanging beli dinilakar saya karena kepin sasaran legune nyegu. Tiang dot satu bareng jak beli. Dampingin pangsing maajohan. Yen tiang dadi punya jembak ngandemi. Jos. Cing hujan loh. Awak yang kene. Araga ada di jembak. Awak kal jadi dangap. Sing udah dah kadimbrek kayak gitu. Adang lu. Engken. Ada apa? Jamu kesiapan. Kaden ada dangap-dangap ngabu bunga matahari. Sing. Awak nanya hawa.
Dia nyejak. Bida awak kita boy. Di negara yo. Ada orang lain. Awak bakal oyong. Depan bangunan awak. Bisa yang lain awak kemilum lain. Nalu ngoyong alut lah bayu nih. Mulai medar. Mulai bayu, mulai medar. Nyomonan. Jadi apa? Yang tiang dadi punya cembakan anemi. Ipondal Kalda di dangan. Omong kabar nyelekap di bangkyang ade. Sekek sepuh. Si benar nih. Nyi. Sakit. Kini yang tadi punya cempaka anemi. Jadi apa? Dangat. Ada dangap-dangap kedo. Melikal tadi dangap nih. Engken beli. Maka bernyelekap di bangkyang adi. Odor. Gitu. Oh, ternyata kedo. Sing, Icedok Nih. najak nama ni. Jo. ne dangap bos ames. Butawan nak wani odor. Sing, king caran pang banyak bencong nih. Yen awak dari dangap kene. Eken. Nyelekap ama kabar uli bangkyang adi. Adi mah kabar. Ogah. Masa bencong aja. Jani tiang subenawang ngadi penjahat napa jangan liap lipi gadang Bawa cia. Ada si kedo gendeng ni. Misi O belakang ni misi O. misi O. Jani Weh, nalu. Celebone deket wange. Si masalahnya mangan. Celebone. apa dane? Celebo. Wagen. Celebo Debudo ada debudo. Kedude Ada mau misi berubah. Oo Misi. Jani diang subenawang ngadi penjahat napa jang liap lipi Adi gitu adi. Di kedo dia. Sing ditu dong mas Oh artinya lipi pangisi gadang pangisi pangisi gitu Bawaan ya bawaan. Nah. Bawaan lipi ni. Lipinnya bawaan. Jani adi subenawang beli penjahat nabajak lipin beli bawa sajan Ada. lo demen lipi bawa gadang lipin beli bawa gadang lo demen lipi gadang bawa lawak lipin beli gadang. Gitu. Diam kau bencong. Salah Iban ngejang itu di terakhir. Dadi sombong mare dadi anak sugih kurane sing dadi silih Awak sing dadi sombong marep dadi anak bencong badon salah ning ngelendo ane benang ne menang Ban baludu anget gati. Jani tiang subuh di duyung. Sut. Nih, Marado nak jegek-jegek awak ji ngerayu. Kene nak Jalek muan beline Ngeliun nang wale Hadi yang jatuh hati Jalek muan beline
liwat man Gedang nasi. Sorry. mau badeng. Teras balik. Teras balik. Badengan. Nal. Cino naik. Gumi sedang gawat nih cicak. Penasaran panas. Ini sini nih jadi. Hajar. Banyak lah. Aduh kadik. Sentong. Bunyi apa tuh? Menyenggong aja. Sentong. Ini sakit bocah lo lihat nih besar ya nanya. Bodoh beli jopi renga. Ya. Ini dia apa? Cang bunyi itu lenga. Oke, lo. Ngedok adik. Ini kalau nata termos jangkanya uyung limot. Ayu jagek dewa. Yang orang aja ke. Jero anak istri mah kekale. Inggih. Pusira jero neniki wenten riki 88 Alesemadoni taran kenyo manis ngemu madu. Ini orang cara kungkung Sekan mulo jegek gobani dewone adi alis medoni taran kenyo manis ngemu madu. Ngada Sias Widyadari. Yang dadari uli. Oh dadari. Ye. Kira kau apen rakyat sugih. Tiang dadari, niki dadalu. Ngai gaji. Lo. Beli demen jai lo. Niki dem. Oh nah, engken beli. Beli demen jai lo. Beli deman aja tiang. Catat. Man beli demen jayang. Sing. Beli teman jak nyi. Catat nih mungkin. Cutat. Lo. Ya. Beli biarpun beli dari pengayah beli nak sugih. Apa beli ngelah? Sugih. Inan sugih di Sing buangan apa? Maro ilung oramu mobil teko. Marong orang umah. Marong orate tenges. Jelek saja beci tulungin acan oleh cewek. Nah. Jero nak lanang sarang tiga. Iya. Yang dada si gauning saking negara Kediri. Banyak di Kediri. Ya. Aja tak dulu. Oh, kedo abot age ngidang beli mana? Abot age hilo. Nah, ken tiang. Lenan ken bulan aja bintang tak hilo beli ngidang di sini. Ngidang beli ngisen. Iya, mana? Beli. Ya. Itu jadi tiang malu tiang nak wanta ada